Pozdravljeni vsi skupaj na tiskovni konferenci, na katero sta Inštitut dr. Jožeta Pučnika in Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka v Slovenijo povabila našega gosta, gospoda Jana Figla, podpredsednika slovaškega parlamenta in predsednika najmočnejše opozicijske stranke na Slovaškem krščansko-demokratičnega gibanja. Slovenci pa ga poznamo tudi kot prvega evropskega komisarja v EU. Za nagovor bi na začetku prosila gospoda Boštjana Kolariča, predsednika upravnega odbora Inštituta dr. Jožeta Pučnika. Hvala in lep pozdrav. Inštitut dr. Jožeta Pučnika je povabil bivšega evropskega komisarja za kulturo in izobraževanje dr. Jana Figela v Slovenijo z namenom, da nam pojasni normativni okvir v Slovaški republiki in stanje duha, glede na to, da je Slovaška republika v ustavi uzakonila zakonsko zvezo moža in žene. Mislim, da je to izredna priložnost, da se seznanimo za dobro prakso države, ki nam je blizu, za katero nas povezujejo zgodovinski in kulturni dogodki, hkrati pa vedno bolj postaja zgled tudi na drugih področjih. Za nagovor bi prosila tudi gospoda Janeza Ciglerja Kralja, člana upravnega odbora Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Dobrodošli, gospod Figel. Veseli smo, da ste se odzvali vabilu, da pridete v Slovenijo. Menimo, da boste s svojimi bogatimi izkušnjami, ki ste nam jih nakratko že predstavili, lahko pripomogli k bolj jasni sliki, boljšemu nastopu in bolj, bi rekel, jasnim sporočilom na tem nedeljskem referendumu. Lahko mogoče samo povem, da se Inštitut Janeza Evangelista Kreka dejavno vključuje v to razpravo pred referendumom. Jutri bomo imeli tudi pogovor s predstavniki krščanskih veroizpovedi, kjer bomo pogledali tudi še vidike, ki niso še bili odprti v kampanji pred referendumom, torej malo tudi teološkega vidika, pa bomo povezali tudi širšimi družbenimi vprašanji. Se veselim vaših sporočil in vas pozdravljam tudi v imenu Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Dobrodošli. Želite prevod? Zdaj bi želela besedo predati še gospodu Figlu o tem, kako je na Slovaškem potekala sprememba ustave, v katero so zapisali, da je zakon zveza med moškim in žensko. Hvala. Hvala vam svim, dobar dan svim. Sam veľmi rád, že tu môžem v takomto špeciálnom čase byť s priateľmi v centre Ljubljany, v srdci Slovenska. Zelo se vesel, da se lahko v takem času s svojimi slovenskimi prijatelji v središču, v srcu Slovenije v Ljubljani. Sme slovanské národy, veľmi blízke historicky, jazykovo, kultúrne, v symbolike, v jednej európskej spoločnej rodine. Torej oboji smo Slovani, pripadamo k Slovanom, torej imamo podobno zgodovinsko usodo, podobno kulturo, torej podobno tudi simboliko in smo tudi člani Evropske unije. Prajem, aby sa tandemu slo vždy darilo Slovecko. Torej želim si, da ti se tandemu slo še naprej, da bi ta tandem bil še naprej uspešný. A prijal som pozvanie priateľov z politických strán SDS a Nová Slovenia, teda Slovenskej demokratickej strany Janeza Janšu a Ľudmily Novák za kresťanských demokratov. Torej so me povabili Slovenska demokratska stranka, stranka Nová Slovenija. Naša spolupráca a spolupatričnosť je vyjadrením aj spolu zodpovednosti za našu Európu. Torej naše sodelovanje je tudi izraz tega da čutimo odgovornosť za Európu. My sme v januári tohto roku prijali na úrovni Európskej ľudovej strany politickú rezolúciu pod názvom Čo je dobré pre rodinu, je dobré aj pre Európu. Letos smo sprejeli v okviru Európskeho parlamentu rezolúciu pod nazivom Kar je dobro za Európu, je dobro tudi za družino. Čo je dobré za družinu? Kaj je dobro družine, tudi za Európu, ja. A to je veľmi dôležitý dôvod, prečo som tu dnes. To je tudi zelo pomemben razlog, zakaj sem danes.
med vami. Chcem vám povedať, ako sa nám podarilo rokom dostať do slovenskej ústavy definíciu a povinnosť štátu pomáhať rodine. Torej, rad bi vam povedal, kako nam je uspelo vnesti v ustavo definicijo družine in pa kako mora država skrbeti za to. V 2013 roku také dve hlavné vývojové línie nás viedli k iniciatíve. Také leta 2013 sú nás také dve linii peljali k tem, da smo začeli razmišljati. Vláda predstavila a chcela presadiť novú stratégiu ľudských práv, ktorá je definovaná alebo organizovaná podľa rodovej ideológie. Torej, vlada je hotela prinesti novo podobo, nov pogled na človekove pravice, ki je pa zasnovan na plemenskem principu. Po druhé, v zahraničí v 2013 roku boli prijaté niektoré rozhodnutia v štátoch ako je Francúzsko, alebo Nemecko, alebo USA. Torej, v leta 2017 so tudi v tujini sprejeli določene nova načela, recimo v Nemčiji, Franciji, v Združenih državah Amerike, ktoré oslabili alebo relativizovali chápanie rodiny na postavenie na manželstve muža a ženy. torej, ki so pač postavili vprašanje odnosa med moškim in ženom in tudi vprašanje družine. A preto sme predložili novelu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá mala obsahovať dve krátke a dôležité vety. Torej, zato so pa tudi hoteli v Slovaško republiko, v Slovaško ustavo vnesti novele, ki sta pa z dvema zelo pomembnima izhodiščima. Tieto vety znejú: manželstvo je jedinečný vzťah, jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Torej, zákonska zveza je enkratný odnos med mužom in ženo. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Slovaška republika zakonsko zvezo brani in ji tudi pomaga pri njenem razvoju. Zahájili sme konzultácie a rokovania so všetkými stranami parlamentu. Torej, seveda, to je vse skupaj potekalo s širokimi diskusijami tudi z vsemi strankami v parlamentu. A tento návrh bol predložený s rekordným počtom signatárov, 40 zo 150, čo je najviac. Torej, in ta predlog je bil tudi podprt za 40 podpisnikov od 150. Pre prijatie ústavnej zmeny je potrebných 90 hlasov. Torej, za sprejem ustavne spremembe je potrebno 90 hlasov. Tú potrebnú kvalifikovanú väčšinu sme dosiahli v čase prezidentských volieb. Torej, kvalificirano väčšinu sme dobili v času predsedniškých volitev, keď predseda ľavicovej väčšiny a predseda vlády sa rozhodol kandidovať na prezidenta republiky. Torej, ko sa je predsednik največje levičarske stranke, predsednik vláde, ko sa odločil, da bo kandidiral za predsednika države. Tak sa vlastne kresťanskí demokrati a sociálni demokrati dohodli na dvoch veciach. Tako so se krščanski demokrati dogovorili na dveh stvarih. Že to, čo je v zákone a čo som citoval, povýšime na ústavnú úroveň. To, kar je v zákonu in kar piše, torej povišamo na ústavnú raven. A okrem toho zasiahneme do slovenského systému súdnictva, ktoré bolo stagnujúce a ovládané autokratickou osobou. Torej, s tem smo tudi posegli na področje slovaškega pravosodja, ki ga je pa obvladovala zelo autokratska oseba. Tieto dve ústavné, veľmi dôležité zmeny boli prijaté 4. júna 102 hlasmi. Torej, te dve spremembe so 4. junija so sprejeli za 102 glasov v parlamentu. Chcem to oceniť aj v zahraničí preto, lebo na rodine záleží aj medzinárodne. Torej, to bi rad tudi poudaril, tudi na mednarodnem okolju, torej, da je vse temelji na družini. A bol to príklad takého národného konsenzu na téme, na ktorej záleží a má záležať. Torej, to je bil tudi primer, torej, da je dosegel národni konsens, torej o stvarih, ki so od
koristne in ki so zelo pomembne. Chceme na tejto báze stavať samozrejme aj pro-rodinnú politiku, aby to nebolo len o ústave, ale o zákonoch. Na tem temelju bi lahko tudi pogradili tudi celotno zakonodajo, družinsko zakonodajo. Pretože rodina je základná bunka a keď je zdravá a vitálna bunka, tak sa darí aj celku a organizmu. Zato, ker družina je osnovna celica, če ta celica zdrava, potem je tudi zelo dobro vpliva tudi na družbo. Ja som tu aj preto, aby som podporil priateľov a dobrú vec v blízkom Slovensku. Torej, jaz sem tudi zato, da bi podprl dobro stvar svojim najboljšim prijateljem v Sloveniji. Bol som pred 2 rokmi aj v Chorvátsku, ktoré podobne si postavilo tému pre všeľudové hlasovanie o rodine. Torej, bil som pred 2 letoma tudi na Hrvaškem, kjer so tudi zahtevali referendum o tem pomembnem vprašanju. Som presvedčený, že témy 21. storočia v našich krajinách, v našich národoch, v našich kultúrach sú predovšetkým rodina a sloboda svedomia. Torej, prepričal sem, da so glavne osnovne teme v 21. stoletju so družina in pa svoboda in demokracija. Ak sa darí rodine, darí sa aj národu, darí sa aj integrácii a ekonomike. No, če je uspešna družina, je uspešen tudi narod in je tudi uspešna ekonomija, gospodarstvo. Lebo cez rodinu idú základné predpoklady pre vitalitu občianskej spoločnosti. Torej, preko družine grejo vse vitalne zadeve družbe. A čo je rozhodujúce, aby som dlho nehovoril, je postavenie, právo a budúcnosť každého dieťaťa. Torej, da ne bom dolgo govoril, torej, kar je pa zelo pomembno, je pa pravica vsakega otroka. Lebo aj podľa morálky, aj podľa medzinárodného práva, dieťa má právo na obidvoch rodičov. Torej, tudi po mednarodnem právu je to, da otrok ima pravico do 2 staršev. Uznanie a stabilita tohto vzťahu je v najlepšom záujme dieťaťa. Torej, in zelo dobri odnosi v tem, torej odnosi v družini, v zákonu je tudi zelo pomembno za osebni razvoj otroka. A štát má vytvárať podmienky, starostlivosť a ochranu pre tých najslabších, a to sú deti. Država pa mora štititi tiste najšibkejšie, to sú otroci. A zároveň deti sú budúcnosťou krajiny, národa, našich rodín. Nenazadnje, otroci so prihodnost dežele in naroda. Chcem zakončiť tento úvod tým, že sme pred Vianocami. Torej, rad bi pred Božičem končal ta svoj úvod. Chcem všetkým Slovincom zaželať srdečný Božič, šťastlivé Vianoce. Srečen vesel Božič. Ja, srečen Božič. A pre nás na Slovensku, ale myslím, že aj v Slovensku, Vianoce reprezentujú dar. Torej, mislim pa, da Božič predstavlja tako na Slovaške kot v Sloveniji dar. Nech tieto Vianoce tu v Ljubljane a v Slovensku sú dvojnásobným darom domova, dieťaťa, rodiny a života. Naj tudi ta Božič bo v Sloveniji, tudi na Slovaškem darilo za družino, za otroke. Jednak tie klasické, tradičné Vianoce, ktoré sú o narodení Božieho dieťaťa. To sú také tradicionálne Božičky, sú pač povezane s rojstvom Božieho otroka. A jednak to vianočné obdobie preto, lebo v nedeľu 20. decembra Slovinsko rozhodne o otázke, ktorú si postulovalo do referenda. Torej, in v nedelju 20. decembra bodo Slovenci odgovorili na vprašanje, ki so si ga v referendumu, odgovorili na referendumsko vprašanje. A preto prajem Slovensku, aby toto vianočné obdobie bolo dvojnásobným darom pre budúcnosť. Torej, zato tudi živim v Sloveniji, da bi dvakrat nadarilo za Slovenijo, božično darilo. Hvala. Hvala.
Najlepša hvala. Imamo kdo od novinarjev oziroma prisotnih še kakšno vprašanje za gospoda Figla? Potem bi se pa zahvalila še posebej gospodu Andreju Rozmanu tudi za prevajanje. Ja. No, sej, jaz sem tudi prišel